gikundi KMCS bamukuma county ya Meru ibetherete bakirito imakania ria kweberia gitene mwandiki munene wa county Bishop Kiambiathero bakiuga na utumiro bichi boboi bariwe kinya nyuma ya umukania no akwethira geta na mbere na mutugo yo na MC okolotwa sekondina kanini nethirite ni ndia kira ngabana county ya Meru ati mwaka muthiru bamwirite ate kongwera thionkwaro bichi nendu amekongwera Senate natikaita kane ndiare ochinche mitugo ye kiena tekiate atethira nende akiria bionko yari obichine kwa kagita ka kaunti ya Meru nithirite kurukira rumuri rwa gisiasa ntuku irakuruka aria tongeria baingi bagisiasa bara bathuri na kura na bange bandwanyi mwanya bethirite bakithukira tongeria bwangabana wa Meru Kawira Mwangaza urethirite agitithia kaunti ya Meru na njirite agiri tukija kire MCs bambunge ya Meru o MCA aritiuka na mauge nkurani iguru tongeria bwangabana Mwangaza na ujo ni MC wa Koroto Sekondi na kanini akiuge MCs bau bange batarita mauge jao mono bara bathuri na kura ni mpyo bekirite bagikiranga bana Mwangaza etawandi neshao ko batharia tabrana ya ndigi Sekondi na akiuga endi MCs bau methone jao ni bonete na bakujira kaunti ya Meru ni tete mwerekera Deja wandi ne kuna Korea akurithia ntu baku so nare most of them MCAs elected ba shy off bakira bakinya rimwe nyuma bauga kaba kare wau loje ntigwetura loje ntikomeria ende ibakuona muritire jwa Kawira jwa Ngugi teujo bateri kwetha jugita ko Sekondi na nkuruki ariuga ndiria ngabana Mwangaza ari mbunge ya Senate gikarangone na kanirwe nae wa mukane gura mubango jojo gokorea kana Kamiro untubure atathingatira Mwankira na Rwaeje baugite bwega mono kabere wauga okorea arenda gutigira mukuru waku murega baishu no that's a family welfare, that's a family affair utenwe utonyana na county ninde Sekondi nani ndaije ugatigira murega endere na program weu nagwe utigwe uri governor nande urite ngobia governance ya Meru County Gabana Mwangaza eregeri kureta mubango jojo korea wandine abodhu gosi West interesha kenjo ntuko ya kiumia Sekondi na aliuga bobare tayari kura ng'ombe ira ejete otoria karibege mbe bathitherie bamejokia na bamethinja ntuko ya kiumia nthiru nande akimuria gukamata ng'ombe nyingi akeja kenjo na kongea gaikia ng'ombe gute mtu moka benefit ke kathinja gwe kariwa ni aturi so na gore ng'ombe cia kung'ana nontu ona gaikia tukaria ng'ombe yutu nontu okeya kwitha ng'ombe gwithite gutethia that village eta gutethia mtu mo individual na ngokia ngavana tia gutethia individual na gutethia a community nande nikyo kona eta ng'ombe tukaria muthiene kiri Sekondi na ariuga mwanka muthiru na rorerie ngabana Mwangaza atira thigonko ya mwanka muthiru ari ngabana akiuga nono kere ciarera nyume ya kuonokwa ni bunge ya Seneti na naru ariuga ari nororio bou mwanka jojo thigonko eje kinya atemerera bunge ya Seneti inde akamirira kwa wenja akarurukite giti kia ngabana Kawira mwaka muthiru twakwirite utira thigonko wa mirerere Seneti na kinya na ndega kwenda gucokeria nante ko means kana nte ko angalatania migambe kwa kinya na ndeka Kawira wala ne kolekebisha ndiona nya na nde utemerera nya Seneti ukamirira kwa kunja nonto au eterete nte kuona kule mtu gaguspia kaire ai kinya president ire ejire mengwetikia nonere wena ketho tena ndo ukwirwa utetomba no tiomba Meru kungi na kuba mweba MCs bakoroto batongeretwe ni zipola kinya wije Keneta Sendikei ni baugite ni baretete muswanda mbunge ya Meru jua kweberia county secretary Daktari Kiambiathero obisine bakiuga gitumi ni ura mwandikwa ujwa gutumira obisi ya mwingi buthuku areta motion jwa go impeach Kiambiathero then county assembly ya Meru na inkoria members betu ba county assembly
bantetherie bansapoti bansainire bampe signatures cia kung'ana nikenda tukomba kwinga kiambia theru ofisine nontu kiambia theru ari ofisine eu ya county government ya Meru guti untu bugeta bwega nontu atikurita ngugi bwega kuromba EACC echunguza maratazi jaku ni personal ntakukurukiria na tarigire kura ya gukurukia uri county secretary na asandi reports ni itwe county assembly nontu inda acukire kithomo giaku na ndenda kuga EACC neze Meru echunguze academic performance na report na maratazi ja muntu gwetwa Dr. Kiambia Theru baba ibara bagitete mbuga baruga cio cio jerirwe egone kana cia River Road nontu te muntu gutieta Dr. Bishop uthomete na aru okureia mwana na ng'ina Murega arungama TV-ine na uga ura wa thithitie mantu jau Indrocen Kaweria mheshimiwa nominated wa kiama kia UDA na egoro akwaria Dr. Kiambia Theru ni turonere andikira mwana wa Kaweria ugwitwa Flavia Baruga ya kumurita county amuikia dispensary ya Kianda na nara Kianda inara kinya kutena security ya kung'ana ndene Meru riu ndi uri atiri we Kiambi na we mukuru na inkuona inya mukuru bati kwithira inya akiuragwa kirira na kaire inya no gucieta Bishop ni baugite ni baikiria abisa ojo Kiambi Baruga ya mukane gore uriti boe bwangugi indi bakiugo tugaruruku barona mwankira na arua na niko kumoka ogetaga riu bakujukia twaere Kiambi notice twamwira change mithiire na nontu atikugarura mithiire we gwitangu gite batere na andre woni ndezend kai inkwenda kureta motion ya kumwinga ndenda kuga Kiambi nontu kuonania incompetence no kuonania ote we incompetent gukarira giti gia county secretary wa Meru ndenda kwira you are days are numbered itokwejirite no te survive report rande docia wero rea kwari etwa ni mutugi kare